Hadir ke Season 2 lang Kislev Ispa Kentray, on board sa Season 2 lang Kislev Ispa Cendrang. Pastor. Hadirin kinuyot po bagi pastor pada Season 2 lang, pastor senang besar berkat komisi balang na kabalang presbyterian luar. Hadir ke Season 2 lang, pastor senang besar berkat komisi balang presbyterian luar. On tersebut dari pastor kemendosan berkat komisi balang presbyterian luar lagi. Sakisi para Cendrang.